Let us all together kneel down and pray. Our Father God in the heavens, in the name of our Lord Jesus Christ, Father, we, a few of your servants, once again kneel down before your holy presence. We are giving thanks unto you, Father, for this new day you have given us, new hope and new mercy, and for the good opportunity to gather together and fulfill the duties you have entrusted to each and every one of us. We are grateful, Lord, for the life and strength you continue to lend to us, for the peace that we feel in our hearts and minds because of your holy words that you have imparted to us, which guides us in every day of our lives. We are grateful, Father, for the bountiful graces and blessings that we receive from you. You never fall short in giving us all our needs, both physically and spiritually. For all your loving kindness and care, we are thankful from the bottom of our hearts. Lord, we cannot enumerate one by one all your loving kindness, even the things that we do that we're not aware of. But please accept our heartfelt thanksgiving unto you. Despite all your goodness, Lord, we admit that we have shortcomings, that we make mistakes and hurt others. May you please have mercy upon us. Forgive us now that we have forgiven those who have also fallen short against us. Father, please do not tire in correcting us always. May you get rid of any filthiness that you may see in our beings, so that as we fulfill our works, we may be pleasing before you. Father, we ask that may you send your Holy Spirit to guide
Lahat po ng mga taga-subaybay ng palatuntunan ito ay inaanyahan po na ame siwo katã kplɔ program sia ɖo la, míele miakpem na mía katã míava Mawu ƒe ŋkume le gbedodoɖa me. Mía Fofo Mawu gã nu siwo katã ŋutɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me le míaƒe dziwo me ke la, míele akpe mavɔ dam na wo. Akpe be nèxɔa na mí gbe sia gbe. Míeto wò dzikpɔkpɔ te le míaƒe agbe me. Akpe ɖe wò dɔmenyonyo kple nu nyui siwo katã wɔm nèle na mí. Míele anyi le tome fafa me eye míete ŋu zɔna. Dzideƒotɔe
bubu kple kafukafu katã tɔwo nye fofo. Akela míeva wò ŋkume hele tsɔtsɔke biam hena vodada siwo míewɔ la abe ale si mítsɔe ke abe siwo wɔvɔ ɖe mía ŋuti ene. Fofo nàyra mía katã vevietɔ program sia. Nenye wò lɔlɔ̃nu la, esia nazu dɔwɔnu hena wò nyonyo, alebe wò dɔmenyonyo na ade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Ne woakpɔ susu yi tse míele gbeƒã sia ɖem ɖo hena mía nɔvi amegbetɔwo, alebe woƒe dziwo na aʋu, alebe woase wò nyateƒea gɔme, eye be didima nanɔ wo me be woatrɔ va gbɔwò, eye mía anɔ anyi akpe ɖe mía nɔewo ŋuti hena nyuiwɔwɔ. Na be agbe kple ŋusẽ si nàna mí la, míazẽ. Ame siwo vɔ̃na wò la, míayi edzi alé be na mía nɔvi amegbetɔwo. Ame siwo le dɔmenyo wɔm la, megagblẽ wo ɖi o. Míɖe kuku nàyra ahɔsiwo kple tsyɔ̃eviwo, eye ne ate nui la, míele koko ƒom na wò ake fofo be nàka asi míaƒe amegbetɔ ŋutilãwo nu, nàyɔ dɔlélewo, eye nàkpɔ nublanui na mía katã. Míetsɔ míaƒe agbewo kple nu siwo adzɔ ɖe mía si la kpe ɖe wò asi sesẽwo me. Akpe geɖe le mía ɖela Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat. Fieni bɔkɔ na mía katã lɔlɔ kple ŋutifafa ƒe gbedo namena míaƒe yomedzelawo katã wole míakpɔ ŋutega le UNTV 37 dzi kpakple le míaƒe yaʋãlawo dzi, MCGI channel le YouTube dzi. Míawoe nye Mawu ƒe hameviwo xexeme. Fienyi bɔkɔ na tso Filipi dukɔa me. Esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ dɔ la. Bersama
Pagbati po muli ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig sa lahat. Namia Nɔviŋutsu kata le MCGI lama, the Members Church of God International. Wo amesiwo le klimi efienyi bɔkɔ na mi, amesiwo le mia gbɔ le afi sia hã. Teƒe siwo tso la woƒe ŋkɔe ma sem nye le. Yung ibang mga nakarating dyan, taga-lokal ng Para pe ƒuƒoƒea alo ŋutoma. Tonda woƒe ŋkɔe ma sem nye le. Mercedes, Santa Lucia, lokal ng Pineda, lokal ng Aliw, Santa Lucia, Pineda, Aliw, Magbunga, pe ŋutoma. Santa Nino, Pansinanka, Ortigas, Pinala, Papyrus, Concepcion, Para, Rainforest, Binangona, Rizal. Akpa benye pok gumala wona po wona siap. Ye magbela. Ya Nɔviaɖewo wɔwɔ ɖeka kpli mi. Alo agede mia dome atso neva esi ha takpeƒe me. Eye Nɔviaɖewo hã le kadzi na mi tso neva esi ha. Nɔviŋutsu Charles le afi ma kple mia Nɔviaɖewo siwo akpe ɖe mia ŋuti ale be miade mia nɔvia amegbetɔwo gbɔ. Nɔviŋutsu Charles aleke efie nye bɔkɔ na wɔ le Kezon. Kuya efie yawo siwo le afi sia wonye mia nɔvi siwo tso ilo balua Kezon nueva sia. Akpe na Mawu hena menukpɔkpɔ sia sesu miasi. Lebe nɔviawo woate ŋu akpɔ gome le MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ dɔ la me. Midzi miaza menukpɔkpɔ sia. Abia akpedada ƒe dzɔgbenyui na nɔviawo do nugbɔ. Azɔ kuya yo akpe na Mawu. Akpe na mi nɔvi siwo le Kezon neva sia. Akpe be mikpɔ gome le esia me. Ye kple ame siwo katã le mia kpli mi to kadzi. Ye megbe la miayi edzi akpe ɖe mia nɔewo ŋuti ale be miade mia nɔvia amegbetɔwo gbɔ le ŋutoma me. Mienya bena ɖo kpe Mawu ƒe nunya dzi le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Eye ame si nye nunya eye wòse nugɔme be miade vovototo sia me. Egblɔ le Yakobo ƒe agbalẽ la me. Tatɔ 8. Ame ke nye nunyala le mia dome mahã. Netsɔ eƒe dɔwɔwɔwo fia le nunya kple dɔmefafa me. Nu siwo fia mi le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me ele be miazẽ le miaƒe agbe me. Miawɔ eŋutidɔ le miaƒe agbe me. Ye nu ka ke dzi míexɔe se la woakpɔe le miaƒe agbe me. Ye to miaƒe agbenɔnɔwo me la miate ŋu aƒo ŋu na mia nɔvia amegbetɔwo. Egblɔ bena eye nyelé agbenya la ɖe asi be maƒo adegbe le Kristo ƒe nukeke la dzi be nyemeƒu du alo dzegbagba tso dzro o. Eye Mawu ƒe nya si dzi míawɔ ɖo azã le agbe me la míele ɖe ge afia le míaƒe dɔwɔnawo me. Míele ɖe ge afia be míele Mawu ƒe sea dzi wɔm. Elabena migana míaŋlɔe be o. Amegbetɔ ƒe dɔdeasi nye be wòawɔ Mawu ƒe sewo dzi. Mina míase nyawo katã ƒe taƒonya. Wose nya sia nya vɔ. Eƒe taƒoƒoe nye be vɔ Mawu eye nàlé eƒe sewo me ɖe asi. Labe esia nye amegbetɔwo katã tɔ. Nu sia dzi míeɖoa ŋkue na ame sia me. Eye esime míedze si míaƒe dɔdeasi hewɔa esewo dzi la, ɖekoe wòle eteƒe
be woakpɔ esia le míame. Eya ta to Aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la, esia nye xɔse si le miasi le nɔviawo dome le MCGI la me, le Members Church of God International la me. Ale si Mawu ƒe se na míenye be nàlɔ Mawu kple wò dzi blibo kple wò tamesusu blibo kple wò luʋɔ blibo. Gblɔ sia Mateo 22 gblɔ bena esia nye sedede gbãtɔ si le vevie, eye evelia si di la nye be nàlɔ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Lɔlɔ kaƒomevi wòdze be woakpɔ le míame. Ne wònye be míenɔ agbe le Mawu ƒe nya nu, egblɔ be Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:8, viwo, nyana míatsɔ nu kple aɖe alɔ amee o, ke boŋ le nuwɔwɔ kple nyateƒe alɔ amee. Eye to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la, esia míele gbagba dzem na be míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti awɔ, aɖe gbeƒã Mawu nu siwo katã tɔ la ƒe bubu afia. To eƒe sewo dzi nɔnɔ agbenɔnɔ la nu. Nuwo dometɔ ɖeka si dzi míawɔ ɖoa nye be nàlɔ Mawu kple wò dzi blibo kple wò luʋɔ blibo kpakple wò tamesusu blibo. Eye evelia si di la enye be nàlɔ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Yeta míanɔvi amegbetɔwo lɔlɔ la, esia menye nane si ko nàte ŋu agblɔ o. Ele ewɔ ge afia, ale be míate ŋu aɖe fia to míaƒe agbenɔnɔwo me be míele eƒe sewo dzi wɔm. Míenya ne ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe game va la, nu geɖe si míenya alo bɔ ɖe amewo me nye be míanɔvi amegbetɔ geɖewo la woɖua azã. Menye le Filipi dukɔa me ɖeɖe ko o. Azã si woyɔna be Christmas. Wogblɔa be ne ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe ŋkeke 25 gugu la, wogblɔ be Christmas gava ɖo vɔe. Ale gbegbe si ŋkekewo le dzudzi nye esi. Ŋkekewo le dzudzi ŋutɔ. Christmas si va yi la edze abe etsɔ yi va yi koe wònye. Egbe hã ganye Christmas. Eta mina míalɔ mía nɔewo. Eye didi aɖe nɔ awo si le hadzidzi aɖe me be ne lɔlɔe le dzi ɖum la, gbe sia gbe anye Christmas. Gake la esia enye kuxe gã aɖe. Eye míate ŋu akpɔe be woƒe dzixɔsewo dometɔ ɖeka si le míanɔvi amegbetɔ geɖewo mee nye be ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe ŋkeke 25 la eye nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe dzigbezã. Gake aleke xɔse sia dze egɔmee? Eye ne míabia Biblia la, ɖe wòdze be míaɖu Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe dzigbezã eye ɖe wònye ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe ŋkeke 25 gbea, mina míakpɔ esia ɖa. Alam mo ba na walang nakasulat sa Biblia na petsa ng Kristo? Nag-umpisa lang ang pagdiriwang ng Kekesijiwoji Aƒetɔ Yesu Kristo la mele afi aɖeke nakpɔ le Biblia me o. Christmas ƒe adza azãɖuɖu la si woɖua ƒe Dzinuwuiɖekelia la dze gɔme ƒe 356 Constantine. Aʋamegã eya ɖo esia be woɖua esia ƒe dzinugbã ƒe ŋkeke 6 tsã. Le esia megbe la, wogava za ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe ŋkeke 25 hena mawu bubuawo ƒe azãɖuɖu abe Romatɔwo ƒe legba siwo ƒe ŋkɔ yɔ va yi ene. Gake ɖe wònye nyateƒe be wodzi Kristo ƒe Dzinuwuiɖekelia ƒe ŋkeke 25 gbe. Ena ɖo ŋku dzi le ɣi si me wodzi Kristo la, Augustus Kaisaro ede se be woaxlẽ ame sia ame. Labe Yosef la edzɔ tso David ƒe ƒome me. Eta wòdze be yakple Maria woayi ɖe Bethlehem, afi si wo tɔgbuiwo tso. Ƒe Dzinuwuiɖekelia ɖe sia ɖe la enye fafa alo
esno dzayi le emaime. Yeta batem adzobe amewo anɔ mɔ zɔm le ɣi si me fafa gã ma li o. Le esia megbe le Biblia ƒe nyanua, Maria dzi Yesu le lãnuɖunu me le esime lãkplɔlawo wole gota alo wole gbe dzi hele lãwo dzɔm. Ne esia nadzɔ le ƒe dzinu 12 me la, elãwo kple woƒe kplɔlawo la womate ŋu anɔ zã titina le zã blibo la me o, elabe fafa anɔ anyi akpa ɖe nugɔme kuku alo nu siwo le kpe ɖom edzi la ɖe fia be womedzi Kristo ƒe dzinu 12 ƒe ŋkeke 25 o. Ne nabia Biblia gɔ hã la, ɖe wòdze be míaɖu Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe dzigbe zã. Biblia enye agbalẽ si kaka ɖe dzi le esi megbɔa nazã o alo wobe o. Ele eteƒe pɛpɛpɛ. Medzi be miase gɔme be Biblia ƒe nufiafia la wowɔ edzi pɛpɛpɛ, wozãnɛ pɛpɛpɛ. Mate ŋu azã akɔnta bubu alo nuxexlẽ alo abu nane akɔnta ɖe o. Azɔ egblɔ bena nɔviwo, ke nɔviwo nu siawo meŋlɔ heɖo míaƒe abolo ŋuti le mía ta bene miasrɔ̃ nu le mía gbɔ, bene miagasusu awu nu si woŋlɔ ɖi la o. Le mia dome ame aɖeke nagado eɖokui ɖe dzi le ame ɖeka ta ɖe ame bubu ŋuti o. Sedede wònye na mi be míagasusu awu nu si woŋlɔ ɖi la o. Efia be míaƒe dzixɔse, míaƒe nusɔsrɔ̃ ele be wòatso nu si woŋlɔ ɖi la me. Eye esi woŋlɔ ɖi la enye be wodzi Kristo be wòaxe fe ɖe amegbetɔ ƒome ƒe nu vɔ̃wo ta. Gake la, nu vɔ̃wo ɖeɖe ɖa la menye eƒe azã siawo ɖuɖu la menye eƒe dzidzi wònye o, ke boŋ eƒe kue. Yeƒe azã woaɖo. Korintotɔwo ƒe agbalẽ 13. Abena nu si nye hã mexɔ la metsɔ de asi na mi gbagbiagbã bena Kristo ku le míaƒe nu vɔ̃ ŋuti le ŋɔŋlɔ la nu. Kristo ƒe ku la ele vevie eye nye míaƒe ɖeɖe. Kristo ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Biblia nufiafia geɖewo le esi alo le eme tso ale si Kristo ƒe ku le vevie ale gbegbe. Menye eƒe dzigbezã ɖeɖe ko o. Nu si le vevie wu la eye nye eƒe ku. Elabena esia nye eƒe ɖeɖekpɔ ame ɖeɖe ƒe dɔwɔna, menye eƒe dzidzie wònye o. Nyagblɔla ta 9:1 nukɔ nyui nyo wu ami xɔasi eye kugbe nyo wu dzigbe. Le Mawu ƒe nya la nua, kugbe la enyo wu dzigbe. Esia eto vo na amegbetɔwo ƒe susu. Amegbetɔwo la, na ame aɖe ku la, enye vɔ na wo, gake ɖe nye nya be ame dzɔdzɔe ƒe ku la ele vevie na Mawua. Miaxlẽ Salomo 116:16. Eƒe ame kɔkɔewo ƒe ku nye nu xɔasi le Aƒetɔ ŋkume. Ne wòanye be ame vɔ̃ɖi va trɔ le eƒe dzime le Mawu subɔ hafi wòku la, exɔasi le Mawu ƒe ŋkume. Yeta aku xɔasi wu dzigbe. Nu ka ta? Elabena ne eku la, wò Mawu subɔsubɔ wu enu. Esia nye nukeke si nato le esia me. Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2, Timoteo ƒe agbalẽ 2 4:6. Elabena nye la wotsɔm le memem koko eye nye dzodzo yi la gogo. Ʋiʋli nyui le meʋli mewu nye mɔzɔzɔ la nu, melé xɔse la me ɖe asi. Tso ekema dzi la, wodzra dzɔdzɔenyenye ƒe dziɖuɖu kuku la ɖo ɖi nam, si Aƒetɔ ʋɔnudrɔ̃la dzɔdzɔe la nam le nukeke ma dzi, ke menye nye ɖeɖe koe o, ke boŋ ame siwo katã lɔ eƒe ɖeɖefia la hãe. Paulo egblɔ be nye dzodzoɣi la gogo, ʋiʋli nyui le meʋli, mewɔ nye dɔdeasi vɔ, lé xɔse la me ɖe asi. Ʋiʋli nyui la meʋli. Tso esia dzi la, wodzra dzɔdzɔenyenye dziɖuɖu kuku la ɖo ɖi nam.
Yetana eyala eƒe kula le vevie eye esia hã le vevie na Mawu. Eƒe ame kɔkɔewo ƒe ku ƒoa asi le enukume. Esia ɖo kpe edzi. Nyaɖeɖefia 9:3 eye mese gbe aɖe tso dziƒo le gbɔgblɔm bena ŋlɔ bena woayra ame kuku siwo ku le Aƒetɔ la me tso esia dzi heyina. Gbɔgbɔ la gblɔ bena woadzudzɔ wo ɖokui tso woƒe agbagbadzedzewo me, bena woƒe dɔwɔwɔwo dze wo yome. Woayra ame siwo ku le Aƒetɔ la me tso esia dzi yina. Esia wogblɔe le Yohanes ƒe ɣeyiɣi me. Yeta eku la eƒo asi kplɔ Aƒetɔ la ƒe nuɖuɖu. Esia nye be woatsɔ aɖo ŋku Kristo ƒe ku dzi, menye eƒe dzigbee wònye o. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtã 12:26 elabena zi ale si mieɖu abolo sia eye mienoa nu le kplu sia nu la, miele gbeƒã ɖem Aƒetɔ la ƒe ku ele ase esime wòava va. Ne zi ale si mieɖu abolo sia eye mienoa nu le kplu sia nu la, Paulo gblɔ be miele gbeƒã ɖem Aƒetɔ la ku ele ase esime wòava va. Kristo ƒe ku la xɔ asi aleke gbegbe. Nu sia ƒe azãe kristotɔ gbãtɔwo woɖuna. Woɖu Aƒetɔ la ƒe nuɖuɖu. Azɔ ame aɖewo yɔnɛ be nuɖuɖu kɔkɔe. Sumatae nu si ɖem miele fiafiam la eye nye Aƒetɔ la ƒe ku hele ase esime wòava. Womate ŋu axlẽ azãɖuɖu aɖeke le Biblia me be woɖu eƒe dzigbezã o. Biblia blibo la katã mate ŋu axlẽ be woɖu eƒe dzigbezã o. Azɔ Christmas sia si wogblɔ la, ne le Biblia me la woyɔe be Pasqua. Mayi Israeltɔwo ɖo ŋku woƒe dzodzo tso Egypte la dzi. Esia nye Aƒetɔ la ƒe ŋutitoto alo Pasqua alo gɔme nye ŋutifafa. Le efie ma me la, Mawudɔla eto Israeltɔwo ƒe aƒewo nu yi. Wo dometɔ aɖeke meku o. Labe le zã ma me ke la, Egiptetɔwo ƒe nugɔgbeawo katã woku. Gake Mawusubɔlawo siwo nye Israeltɔwo ƒe nugɔgbeviawo meku o. Kuƒe dɔ la to wo nu yi, si woɖe gɔme be Pasqua alo ŋutifafa. Yeta le Egiptetɔwo ƒe aƒe ɖe sia ɖe me la, ame aɖe ku, gake ŋutifafa ya nɔ Israeltɔwo ƒe aƒe me, labe ame aɖeke meku o. Mawu ɖe wo tso nene ƒe ku kple nu sia si me. Yeta woyɔe be Pasqua alo Pas, ŋutifafa. Yeta woyɔe be Pasqua alo Christmas. Azɔ woawo ya wowɔe ƒe Dzinuwuiɖeke ƒe ŋkeke 25. Vɔa Pasqua si le Biblia me la, menye ƒe Dzinuwuiɖeke mi wònye o. Ele ƒe dzinu 3 alo ƒe dzinu 4 me. Eye esia dzɔ le Nisan, Hebritɔwo ƒe kalenda ƒe ɖoɖo la nu. Ŋkeke 14 alo 15 le Hebritɔwo ƒe kalenda gbãtɔa. Anɔ ƒe dzinu 3 alo ƒe dzinu 4 me le Romatɔwo ƒe kalenda la nu. Azɔ nu si mi yɔ be kɔsiɖa kɔkɔe la anɔ ƒe dzinu 3 alo ƒe dzinu 4 me. Esiae nye yi si me Hebritɔwo ƒe ŋutitoto la dzɔ. Yeta esia mele Biblia me o. Biblia me ƒe Christmas vavã la ele ƒe dzinu 3 alo ƒe dzinu 4 me. Kristo ƒe dzigbezã si wogblɔ be ƒe dzinu 12 me la, esia nuɖoɖoe wònye. Nu si nye Romatɔwo ƒe trɔ legba Mawusubɔsubɔ ƒe legba subɔsubɔ ƒe azã. Esia wodzi woƒe ɣe Mawu la si woyɔ be Saturnalia. Esia mele teƒe o. Ɖeko labe Kristo dzudzu ye wònye ene. Mitsɔ eƒe dzigbezã ɖo ŋkeke ma ƒeƒeƒe dzi. Ŋkeke ma si nye Romatɔwo ƒe legba subɔsubɔ ƒe azãɖuɖui.
nusɔsrɔ̃ ƒuƒoƒi vovovowo tso xɔse ŋuti agbemenyawo ŋuti la, mia asewo to MCGI channel la dzi. Yele miakpɔm be mia like eye mia mail na amewo nufiafia na amewo eye mia subscribe na mi le channel sia te la, miagate ŋu akpɔ channel bubuwo le ete eye ase nya vovovowo le afi ma kple nusedodo hadzidziwo. Nɔviŋutsu Eli ƒe channel le afi ma kple nu bubuawo hã. Miate ŋu asrɔ̃ nu atso Mawu ƒe sewo ŋuti le tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Eye le nukeke viawo ɖe megbe la, le ƒe 2022 la, enu ava yi. Yata miele miakpɔm le ƒe dzinu gbãtɔa ƒe nukeke 2 gbe le eƒe kemi gbɔna la me. Ne Mawu lɔ adze mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ gɔme. Esia adze míaƒe dziɖuɖu xɔse ƒe se nusɔsrɔ̃ gɔme. Members Church of God International wole miakpɔm be mia awɔ ɖeka kpli mi hena míaƒe nusɔsrɔ̃ tso Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Ƒe dzinu gbã ƒe nukeke 22 gbe anye Yawoɖa Ghana ƒe gaƒoƒe ŋuti Yawoɖe me. Miawo ya mianɔ mɔ kpɔm na mi eye mienya ne ƒe sia ƒe va nuwuwu la, ame aɖewo li la, wokɔ edzi se be anyo awu be yewoa atsɔ dzidzɔkpɔkpɔ axɔ ƒe la ade me kple bandin dadawo alo tukpe dadawo. Azɔ míebia mía nɔvia amegbetɔwo be bandin alo tumɔ dada ɖe wòhe avi ɖe aɖe va nana amewo ma. Eye nyakae ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ tso esia ŋuti bena míawɔ dodogbo sia. Wala sigurong maidudulot kasi karaniwan nakikita ko ay mga nabibis. Susumbe esia mahe nya ɖeke ave elabena afɔkpa aɖewo kura do atso esia me. Womenye be ne woda nene ƒe bandin siawo la ma ahe nya ɖeke vi na wo o. Wosusua be ne yewole wɔm la ahe ŋutifafa ave kple tɔmɔ gake eva ve na wo emegbe. Na nye ya ele be woadzudzɔ nu sia. Ne ƒe yeye va la míate ŋu awɔ ya gake na nye awɔ. Elabena esia la egblẽ na míaƒe alilikpowo ne adzudzɔ ma do hã egblẽ míaƒe ŋutilã la. Vevietɔ ne eƒe yeye la va, afɔku geɖewo hã dona tso eme. Ame aɖewo ƒe alɔwo lãna alo wotsona alo ame aɖewo xɔ abi ɖe woƒe asi kɔewo nu. Ame vi aɖewo koe le nu siawo dzram gake eɖewo tɔ. Ame aɖewo wonɔa ha mona na nye nu nyui si ko ahe avia eye nye dzidzɔkpɔkpɔ ne míele azã ɖum gake la menyo elabena bandin siawo dada la ʋeʋẽ aɖe dona le wo me hã menyo o. Nanewo ne eɖewo gbã le wo asi me alo wo le wo asi me la ate ana be na wo asia na xɔ abi. Ya ɖeke mele me o. Míate ŋu aɖu azã sia míazã nene ƒe bandin siawo o. Míate ŋu akpɔ dzidzɔ ne míezã nene ƒe nu sia o. Na nye ya viɖe aɖeke mele eme o. Afɔku le eme. Nu dziŋɔe ate ŋu azã esiwo ma agblẽ nu geɖe o. Gake la eku ɖe ale si wòle. Wole susum be nu sia agblẽ nu le amewo nu. Eka ale amewo le ezã o. Eɖewo li ne wozẽ la megblẽa naneke o. Ɖeviwo woate ŋu azẽ. Eka sidzedze si le ame aɖewo si tso esia ŋuti ya. Ta míate ŋu agblɔ be vɔ̃e wònye o. Yeta eku ɖe ale si wòle la nu. Na adzɔdolawo ya ame siwo le edram la enyo na woawo ya wodo wole gakpɔ ge atso me. Nya aɖewo li miese tso
afɔku siwo dzɔ tso nene ƒe numɔwo me ŋuti. Woe egame le asiwo alo egavi aɖe le asiwo natsɔe aƒle numawo atsɔ anɔ ƒe yeye ƒe azã ɖumee. Ate ŋu azã ne eva ame siwo le esia wɔm la nanyea eye mele susum be ame aɖewo mado dɔmedzoe o. Bandi siawo la mahe nya ɖeke avi. Viɖe nyui aɖeke mele me ne le ezã o. Woɖe la lɔ ɖe ese ɖemɔni alo meɖemɔni o. Amegbetɔ mekpɔ viɖe aɖeke tso eme o. Ega si xexe blibo la le gbegblẽm ɖe nu sia ŋutia. Ɖe miate ga siawo katã aƒoƒu la, ame aɖeke dɔ mawui o. Ne ɖekoe míalé ŋku ɖe enu la, ga ne home ne míegblẽna ɖe esia ŋuti le miniti ɖeka. Le ƒe yeyea ɖui kple eme eyi si woawu enu. Wogblẽna dɔla bilion sɔŋ. Ega siawoe xexe blibo la le zazãm. Ne nene ƒe home sia woate ŋu azẽ ɖe nuɖuɖu ŋutia, ame aɖeke dɔ mawui o. Ne mí aɖe bandi siawo ɖa azã ga atsɔ akpe ɖe ame siwo si naneke mele o la, anyo awu. Viɖe aɖeke mele me o. Ne wòanye be esiawo gbã, be nane si ne dzɔ le bulaka siwo da bandi siawo kple ame siwo wa esia la woƒe asiwo lãna. Ta nya aɖeke meli akpɔ tso esia me o. Programa hindi lamang po sa ating mga social media platforms na ginagamit, kundi maging sa atin pong mga programa dito sa program la. Le miaƒe yaʋãlawo dzi. UNTV hã miate ŋu akpɔ esia le teƒe mawo eye míele me kpɔm be miate ŋu akpɔ esia nemeke le miaƒe MCGI channel la dzi. Hena nusɔsrɔ̃ tso agbe ŋuti le dzɔdzɔnyenye si le Biblia la nu. MCGI channel mia like eye mia subscribe na mi. Azɔ mina mia ase srɔ̃tɔwo ƒe xɔse ŋutinya ame siwo le eha la me. Mawu ƒe hame eye woto Mawu ƒe dɔyɔyɔ aɖe me hena wo vi la. Puro mi Katolik actually pagkailan na mo ako mag Yawola chala nye luam la katoliko hanu o yehuna rosario nye enye nona enya klem yano anu dom esime yisuku kokwa mala mi pesu viade ni le podakama echo Mawu ƒe hame eyo nam sidi tso nɔviŋutsu Eli ƒe nufiafianu nabayi wodze egɔme meku egɔme eye nya eɖe nɔviŋutsu Eli fia nye ƒome yekpɔna esia le channel 29. Kpɔe dzesi le akpe viena me be nyelawo woawo se tsi ɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ nye hã meva tsi ɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ me dzinu si kplɔe ɖo la. Srɔ̃nye medzi va gbe nya ɖe na wo. Mele tsi ɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ sem le MCGI ƒe ƒuƒoƒe me. Nu ka ta kuxi aɖeke mele míaƒe subɔsubɔ ŋuti nu ka ta na yi MCGI me ɖo? Esime mesi be ese tsi ɖe ta ƒe nusɔsrɔ̃ la esusɔ kloe míegbe míamiawo. Wia mesea nu o. Ɖemenye nenema oa. Nu ka ta ne yi edzi le MCGI ƒe nufiafia sem ɖo? Ɖe ne dzi be miama srɔ̃nyia ɖohi mese gɔme nu si wɔm le fifia o gake mele mɔ kpɔm be ne Mawu lɔ̃ la anɔ kpli. Ema yi menɔ susu bum be menye ame gbegblẽ wònye o. Nu ka ta nu si gblɔm wòle la nye mawɔe o nye hã mase eseawo o mahã. Yeta le eƒe ma me la meva woƒe takpekpeawo me togbɔ be nyemenye woƒe hamevi o. Nye ta ɖo dzi nye be makpɔ vodadawo le woƒe nufiafia nu gake le ɣeyiɣi aɖewo megbe la nyemekpɔ vodada aɖeke o. Woe be nɔviŋutsu Eli ƒe nufiafia dze edzi nam.
to mau pada penulan pokokmala ode citana la pajin enya pun ke belah bala pakba patlubi enama eye apasi pelula sonya nyon ha o mau cidada tala mau pada penulan pokokmala leba mafofu Kandugon sa ko buntis kay high blood, diabetic ko nagbuntis. nya supli dolala la nunya kaka apena mau batu mau pada penulan pokokmala kukia ada kama vas na gibiko kaka magbela masibe apa no jinilia makwebe wukla srawun twala ni coronavirus dogbo vwenye ba chalisu nyeba dolala gado va kwanji tala te pada kamali wa damijo o apoto nuke mawa konya ple vinya lata amyau ple nya viata Nakadungog yun ang Ginoo nako kay ni mau do tum baba sa trabaho ako labana mi ple amesi room nako nga dapat unta para nyepe hadede makple amesi la kwanji la fisi o pada mianuti ya bete pasi miano afima nyepe be mano nyakpo ni matu ngona na kana sonya ni twa o labe ye ha ola akogada tapabu esi anya nusi sasana minto nusi jola yi moma esi menye ba tapepem me ako yung i-make sure nga makadalo ko ato. kwa boba masa nu fiafiala apoto paconya agba plus sonya pel vinyala glada asium Panginoon, kung ito yung kalooban mo, sana foto nesenya wololonla pufu o vinyata mau pot padan penulun popomala nyala mala sa vivi la foye la din la mpekebie maka apenao menye ba menya chike yo domi o kebo wonu blan popo onye apoto lolo ngeji enye musisasa wala tayong ada kukumnya wonuku ibang natin ngayon. ambu bada kumala miasi nyado nuda anula mismatum yela lama o na chika ma wodo ola mau ya anya nubla nikola ma azo atem ayi afisi na lala azo ako ada bla asekivo over manyaba nyaga di machina ji azo o Discharge na mo na ay gitawag si baby esba o ko o da sile vinyang chukwanjila nye kweje sibe ejila fudem ne October 4 last year po repeat na mo to le medama la mi yi over wa 2D fe do kona mi to ma ko peden pulu ko mala nye pe jiva la do wom ni azo So salamat yun sa Ginoo kay akpena mawu ko nga kanang ba maglamidi o eye upo miata kanang tinuod gyud nga ang pwede man ta siguro kanang atepe onye benye la tutuk po matuga ya kakama aglamidi alo ada asilemian o ihatag gyud niya og unsay para sa imuha. anami nusi jenami baba to mau ko peden planu den ko koma alie nyeje agoma la agoma pon la ha po wana oyena Nɔviŋutsu tede eye oyena ba nemia yesienya mia po xɔse ƒe ŋutinyala Oh,
Sa pagkakataong ito naman po ay atin namang panoorin ang isa nating muling social experiment. Siamala. Ating ginawa sa layunin Binamya po nung kukubu buat siwo wala. at paggawa ng mabuti. Laba miateng ad suita mi la wamdu la enyi ba nya ada bapa lolong kple mi wɔna nya no bia magbato. Binamya po nu sinya no bia magbato do lawo. Kayo po ba yung driver ng jeep? Nakikiusap Awenya vukulala. Wa kulala. De matem agada wuwa ba. Fika inala. May nada stronye bo. Nka okay na ina. Pwede po ba na maka kahit hindi naman ako kaya lang baka kayo maligaw kung sa kabog-kabog ko. Stronye ala dolam. Hindi po ako na lang po bahala pag kung pwede Ala ba nakara difisi inala. po dahil naubusan na po ako ng pamasahe. Kabog-kabog kayo pupunta? Opo. Ay pwede naman ako kung sumakay kahit walang pera. Magloba. Ateng agada ama krana gamal asiwo. Apa nu wonu blanu na mesi wo favi. Macho kabo ita me bieba Afrika yin ola. Ita na gamal miasi oha miateng aku miateng akli ayi. Alaba yana sa jijo pokos lamanya. De mado ovua. May nada malvelas. Gamala asini o. Sino pong driver na kayo? Kuya. Pwede po pakiusap sa inyo? Wala po kasi bumasahe. Pwede po ba makasakay? Saan ba kayo pupunta? Sa Balawa po. Pag sa provincial po. Kasi Gamala asimado vua o. May nada balahan. Soja nutua la koji doga mala asinyo. Akpa. Kahit na sabihin na walang pamasahe, pupunta sa ospital, yun lang namin po. Huwag sa kalooban. Di lang yung kasi... Amesiala kukudam awe ba madamone. Magpapaalam, basta na lang bumaba. Le eyi yado mala. Avudula do. Umaten khafa o. Ita na amada da kukunamila. Ida monawo. Selama nyi onya. Na tenwa perang na amabubawo. Jalesi amala kukudam ta anyo. Ida mone. Kuya, pwede po bang makiusap po sa inyo? Apa to? Kasi pasensya na po kayo De mado vusuada. De mado wuvua. Gamala asinya o. Anyo va. Na niya kuhyada kamalaan o niya bida kwenye si. Eya ebia ita madafunam o. Nenya alofa antra makolam kakarakajil anyo. Ya to nyenye ta. Pada amabubo nutila madafu o. Nuka na waplaga. Le esima. Lesima na la pronto amabubo. Na pada novya mabato nutila anyo. Jalesi nusia la nutia mata akpada amabubo nutila anyo na niya. Ta akpana apatola koko. Ne niya. Dalala da kamal nu jalesi mi akpada amawu nutila anyo. Kasino nu onya koko. Ayun po. Makikiusap po sana ako eh.
Meji be mabia be aɖemɔne be maɖo wò ʋua gaɖeke maxia. Fika yina le. Meyina ɖe Balangan. Meyina ɖe kɔdzi. Ge ɖe me fa, ge ɖe me. Akpe na wo. Nakikiusap po na wala raw po siyang pamasahe. Dito naman po sa amin, basta walang pamasaheng ganun, nakikiusap. Ele biabia be yaɖo ʋu. Game le esi o. Na miawo ya, mi ɖe mɔ na wo. Siyempre po, hindi naman natin naanin na lahat. Ame aɖewo gena ɖe me, womexea ga o. Menye ame sia ame sie ga le o. Wodo ne ame aɖe ehia tui la, mi kpena ɖe enu. Wodo le ewoe tso dzime me kpe ɖe nɔvia amegbetɔwo ŋutia. Eta drava wo katã ame kake wonyo. Ne ame aɖe le ga biam la, mina ame aɖe le kpe ɖe nu bia la, mina miawoe na. Gana mialala be woakɔ nu ɖeke ɖo eteƒe na mi o. Gandang tanghali po. Biyahe po ba kayo ng Pora? Pwede po bang makasakay po? Dene ina Pora. De matunga do ʋu ayi afi ma. Game le asi nyɔ. Medze ma ya aƒe me. Pwede po makasakay po. Kailangan lang po. Naubusan po ako ng pamasahe. Game le asi nyɔ o. Yo enyo. Akpe na kuya. Akpe na wo. Godo ne ame aɖe game le esi o la. Eya ele biabiam ta. Kpe ɖe enu mexɔ Mawu dzi se. Yeta mina miawɔ nu si nyo esia yi. Eye ne miawɔ kpe ɖe kura ne gavi aɖe koe miakpɔ hã enyo. Ame aɖe si ʋuɖo game le esi o. Eye eya ate ɖe nuwɔ. Kura ne mebia naneke o hã la. Ate ŋu awɔe le ɖokuiwo si nɛ labe Mawu na mɔnukpɔkpɔ be nawɔ nyui. Yohanes ƒe agbalẽgba 3 kpekpe 17 gblɔ be ame si ke xexe menuwo le esi eye wòkpɔ nɔvia hiãtui eye wòse dzimeɖii heku ŋɔe la, ekema aleke Mawu ƒe lɔlɔ̃ la nɔa emee mahã. Megate nu nyui si nate ŋu awɔ la o, elabe mate ŋu akpɔ nu sia nu o. Gake ne kpɔ ame aɖe ehiãtui la, megalala na ame ma be wòabia wò o, elabe mɔnukpɔkpɔe wònye na wo be nawɔ nu nyui. At isa na rin po yan sa proyektong ginagawa ng MCGI o ng Members and Church of God International at matagal Yesia nye nu dometɔ ɖeka si MCGI la wɔ. libreng sakay sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At salamat sa Panginoon. Teƒe didi miawo miele mina amewo do aʋu fã gaɖeke maxie le Filipi kple xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Akpe ɖe Mawu. Miawo kple mia nɔvi siwo netso MCGI la wole mia dome eye eɖewo yi ɖe gota be woayi mia nɔvi amegbetɔ ɖewo gbɔ le afi ma le Quezon Nueva Ecija. Nɔviŋutsu Joshua Antonio le afi ma kple mia nɔviawo. Le Nueva Ecija, nɔviŋutsu Joshua ke fie na wo. Yes po kuya, magandang gabi, kapayapaan at pag-ibig muli po ng Diyos. Kuya, efie lɔlɔ ƒe gbedoname kple ŋutifafã ƒe gbedoname na ame sia ame. Miawo kple mia nɔviawo siwo netso Quezon Nueva Ecija ŋutome. To Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me. Yeye dzi le nu nyui wɔm. Nenema ke ne va atsike nyawo gbɔ hã miewɔ kpeɖeŋu le afi ma.
pangangailangan ng ating mga kababayan. Napagbigay po tayo ng libreng almusal kaninang umaga dyan po na bia no bia magbato po hin nyeten na nududu fa amewo may libreng almusal para po sa le keso ntuma bukod po dyan, kuya, ay nakapagbigay din po tayo ng grocery items sa mga miyembro po ng Ilog le ma magbala Toda, ang grupo po ng mga tricycle driver. At ngayong gabi po, kuya, mina nunana po bado wawha at makakausap ang Ilog Baliwag Toda President na si Mang Juanito Bala. Magandang gabi po. amesio liklimila ilo baliwa pa nunolai leke fienawo natin na nabigyan po ng grocery items kanina. Sa pagkakaalam ko po, mahigit pong 40 yung nabigyan kanina. na nyela amakaklama bla anakl ejivo una nuwo una pada nuwo Lalo na sa panahon ngayon. ese pada nuga onyanami vito le yisiam chalesi do vosia le ejin yeta Napakalaki yung kanong kawalan sa biyahe. Dati yung kumikita kami noon ng 300, ngayon 100, nahihirapan pa. Ano naman po yung ginagawa? chala nyepona alofa aton fifia alofa da kakui kita nukam nyawo alabala mwada nula miate ayi eji Pero na lang ganon, kumualangan sakay. Kung saan ho mabuhay na amado wado abe kapentawo alo atikpalawo ana afis dosi nyawo sinyola nyewone Pero hindi po nagana. Dati po kasi meron kaming TV, sa kalumaan na, ala na rin po ngayon, nasira na. le afisi nyekwa pulula TV no afima kaka TV abagala do wom o Lumapit po sa mga kasama po natin sa MCGI, nagre-request po ng TV para doon po sa kanilang yita keke akpa chi etokula siawo pe habobola o tere mian be yo ho TV nkata mile TV biamdo gbanla jele simile la lam na vudola amesio la afima la o pona TV la alo amado sa nyajojo la eji yung pong munting kailingan po ng mga grupo po ng mga tricycle driver ay ipagkakaloob po natin, kasama po natin ang mga kapatid po natin sa MCGI TV. Kung ito po parang ano po kakpa cheto kula siawo penu siwo biala Members Church of God International pa hamefium wala amadog na esia nusuade ko nya kakana wawula nuga onyenawo la baba sere fifila amuma bala kakadu naw eji na nama o dahil ito po smart TV at lobby po ng Diyos aglodong goba kahit paano makatulong po sa kanila. Okay na po wow ha wujibe yo akpo UNTV program la ita smart TV nye si akpo da wonuti yo akpo na mawu Salamat po. Salamat po sa Diyos. Napakasarap po sa kalooban. akpo na mi Lahat po ng mga akpo na mawu esi enye seselama sinyunto recipient po na natin. tepesio kata nyeyi Yung po narinig po natin yung pagpapasalamat amesio ko pada ngadela ublabe akpo na mawu napakasarap po sa kalooban. Saan man po dako tayo na eye esi ahaji jovena miafa jiu enye seselama nyinto makafika kemiyo mi orora kagaya apaya noviewu etseyi ola afima klimi cho MCGI lama di mete unuti hana pada nuwo lama kple nuwo o enye nyada limiti bem jaglo MCGI Cares, MCGI Shines, SPBB, betunan menanya kata mau tonya kafula, akba nak mau kuya, akba gede, nak nya jume visione la ilo baliwa untuk maha, amesio nya keke pulau po habobo, itu muadan lah. Mon pokwada sunya senya operang suya nami. Ng karangalan ng Panginoon na siya ay mabuti
Yesia enye apeto la pe kafu-kafu. Epe dɔmenyonyo. Itegbe Mawu nenɔ kpli mi. Nɔvi siwo le nueva esi ha nutome. Make mia nɔvi siwo le eka dzi kpli mi le afi sia. Nɔviwo miyi edzi anɔ nu nyui wɔm eye mianɔ keklem. Akpe na mi eye aƒetɔ la neyra mi. Nunya menye le Philippines nutome ɖeɖe koe o. Si miede mia nɔvi amegbetɔwo gbɔ o. Xexea ƒe akpe kake MCGI ƒe takpeƒewo le o. Ne wònye be nane li miate ŋu awɔ akpe ɖe mia ŋuti la, migagbe egbɔgblɔ o. Miaƒo miaƒe takpeƒewo ƒe agboawo. Mia awɔ nu nyui azu Mawu ƒe dɔwɔnu alebe eƒe nyuiwɔwɔ nade mia gbɔ. Eye miede vovototo amewo me o. Ne nane li miate ŋu awɔ, si nye miaƒe xɔse ƒe akpa ɖe, abe ale si wogblɔ ɖe lododo tatɔ kpukpui kple 27 gate nu nyui hiãtɔ. Nenye be nutete le nuwò na ewɔwɔ o. Ya tato aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la MCGI. Miaƒe yaƒalawo dzi ne biaƒo kple miaƒe dɔkitawo ate ŋu aƒo kple fae wònye. Eye ate ŋu aƒo nu kple dɔkitawo atso wò dɔlényawo nu. Eye esia fae wònye. Hekpe ɖe sia ŋuti la, ake la, míele mia kpem na míaƒe dzutoƒo xɔse be senusɔsrɔ̃ ne Mawu lɔ. Edzinu si gbɔna ƒe nukeke evea ŋdiga 12 le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu. Eye abe ale si miegblɔe ene, menye le Philippines dukɔa me ɖeɖe koe wònye o. Xexea ƒe akpa vovovoawo ene hã. Abe Brazil ƒe nuto sue aɖe me si míeyi. Mia nɔviawo siwo le Mawu ƒe hame woyi la. Na woawo ya Mawu se woƒe gbedodoɖawo eye wose lelãme lɔlɔ kple ŋutifafa si tso Mawu gbɔ la. Ne míase esia. Somos da etnia Caigangue, né? Somos indígenas Caigangue. Mitso Kangaidi ƒe ƒomewo me menye ame sia ame si tso míaƒe nutome afi sia te ŋu edɔ le esi o. Geɖewo wodzudzua sukudede si wònye be ʋuɖoga alo eʋu mele afi sia ayi afi ma o. Agble nuto sia me tɔwo dena eye míezã esia hena nutoa me tɔwo ƒe zazãwɔwɔwo. Kura ne wòanye be nu mexɔ asi nenetɔ o hã la, míate ŋu aƒle nu sia nu o. Exɔ asi na míawo ya be míaƒle nu atso fiasewo me. Exɔ asi aleke gbegbe. Takara egbɔ dzidzibo gake míeyina meyina elabe edze be míawoe menye nenema oa. Sia tae sia ƒe agbe nye le míetoa kusiwo alo kusie míetɔna meyina agble me alo ave me ava tso pamplo adre ɖo kekeŋkeŋ. Eyi ya ɖo la ekpena edze be nakɔe ɖe ta agbɔ va aƒe me. Míawo míenye ame siwo woŋlɔ mi be eye wogble mi ɖi. Amewo ƒe susu ʋu tso mía ŋuti la to vo. Amewo ƒe susu la ʋuna be míawo siwo tso afi sia la agbãe míenye ene.
Now kakela la nyatepo mai neme ola o. É tão bom estar aqui reunido com os irmãos, oferecendo essa ano afisia nɔviawo Yawoɖa awɔ mia mawu la ƒe dɔ la mia fofo mawu kple mia aƒetɔ Yesu Kristo mia yayra me nya ale gbegbe da akpe na mawu ɖe esia ta. Meda akpe na mawu be ena mɔnukpɔkpɔ sia eye egbea to mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ la me eta dzi le mia dzɔm ŋutɔ be mikpɔ gome le mawu ƒe dɔwɔna me. Kpe ɖe nu le nuɖaƒe akpe na mawu ɖe esia ta. Ang bawat pagkakataong nauunawaan na de shade si gome miesela maunala nyewa anu tido la bena nemenye nenem ola mon pokpo maga su miasi o siete mon pokpo bale si mon pokpo su miasi la eta ajebe nyawo anu tido. Agradecer a Deus por nos conceder essa tarde de nós estar aqui. Mawu be enam mon pokpo sia be nyava afisia ye le kɔƒe si amadake me butame le enu o akekpe ɖe nu ke wonye msi le vevie wu le eyi lɔlɔm na mianuawo afia nu ale si woade bubu ame bubuawo nu woawɔ dɔmenyo sia ɖeɖe de na mi xoxo ne mekpe ɖe nɔvinye ŋuti la fetu la mawu gbe wòtso nu si wɔ miele le miaƒe nuto sia me la enyo ŋutɔ. Mede akpe ne gbe sia gbe ɖe agbe si wòna la ta na míaƒe gbɔgbɔ mede akpe be ena mi mɔnukpɔkpɔ sia mede akpe geɖe na mawu ɖe esiawo ta. Bago kami muling pansamantala magpaalam, kami nag-aanyaya sa inyo sa atin pong Avimia aklala jemia gadong kodinami chomia pensosos cho Kristo pesaunuti dabania no agbada anu la ngon kokyo pen fiafianu nyaje agoma bajin pa pen keke eva joda gana pega pun diga wideki
Maka miapa MCGI channel la mia like nami ye mia amena amewo wo ho wasem pia ye mia subscribe nami ala ba mia kpo nfumo vivo la afima si anya video nami ke miapa MCGI apa digital clinic alo be ne bijibe ya apon kple dokitawo ala ba yo asem miapa dole nyawo gomola ya tum apon kliwo fa kada kama Kpɔe ke hakpede sianutila miele akpeda dan maka nyanɔviawo la kaka apa de shada la MCGI popopoama na monu popo bubusi apatola ga nami le fiesia la ba miatem ayi eji ano anyi de kai yibe nyanna nyanovi amagoton akpo goma le mia xɔse ƒe ŋutinyawo ma ke akela ele mia kata mia kpem ne wanye be miato mɔnu ade akpe de mia ŋuti la miaƒe teƒeawo wole ʋuʋuɖi ekumia aƒo miaƒe agboawo eye kpeɖeŋu sue si miate awɔ la mia axɔe nami alebe Mawu ƒe ha la ate azɔ Mawu ƒe dɔwɔnu alebe Aƒetɔ la ƒe dɔmenyonyo nade mia gbɔ hekpe ɖe esia ŋuti la esia yi míegblɔ abe Mawu tɔe nye ʋuwo kple ŋutikɔkɔe kple kafukafu la akpe geɖe eye mia agble hadzidzi aɖe ɖi na mi si ɖe gbeƒã Mawu ƒe lɔlɔ gã si le esi na mia katã le hadzidzi sia me si nye woe nye lɔlɔ la eye nɔviŋutsu nueva yenye esia efie nyi bɔkɔ na mi. Tso nye ɖevi me ke nɔnye la enye mawuvɔ̃ la edo agbe ɖa eƒe agbemenukeke blibo la katã me mese gɔme vavã o gake gbedodoɖa la enye nane si meŋlɔ abe kpɔ gbeɖe o. Sa bawat binti ng aking puso nararamdaman iyong pagsuyo bawat araw awa mo'y bago. Salamat sa pagdinig sa mga daing ko. Salamat ako'y may mga kapatid dumadalangin walang patid sa katwiran pinababati. Salamat sa iyong gawa di maliri. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat o Ama sa iyong pagkandili. Iyong salita'y aking kaaliwan, kagalakay iyong kautusan. Inihahaya itong kahilingan. Samahan mo ako magpakailan taman. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati.
aking kaliitan. Pangarap makasama buong kapatiran at makapiling ka sa walang hanggan, at makapiling ka sa walang hanggan. Maraming salamat po sa Diyos. Sa ating pansamantalang pagtatapos, muli po kaming nag-aanyaya sa inyo sa isang pananalangin. Tayo po'y sama-samang tumulog sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyo, Ama, sa pagkakataong makaranas kaming muli ng iyong mga kabutihan upang maunawa namin sa kaibuturan ng aming mga kalooban kung gaano miasa agoma. Chomyapa jifa guglo pagkakiaka. Alesi mau si wamila nyui. Apa to? Nyekpo ololo po dɔmenyonunanadɔ kata onalala nyekpo agbemela dzesi. Nye be fukpekpe kake me to nye le o. Nyame geɖewo la ahedalawo nye. Akela Mawu le mía sisi lɔm. Wu kesinɔnu ɖe sia ɖe le agbe sia me. Rasia. Be mieto. Yata negate ŋutiwo ɖe mía ŋu o. O ɖeɖe koe nye ame si míate ŋu ava agbɔ esia yi. Le koko ƒom le míaƒe dziwo me. Ame bubu aɖeke meli míate ŋu agblɔe na o. O ɖeɖe koe míeyɔna esia yi. Yata xɔ dzigbɔɖi na mí. Esia yi natsoe aƒe mí. O dada siwo míewɔ la. Akpe ɖe mía ŋuti be míawɔ eme dɔ. Susu yi te na wɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe ɖo. Ya mía nɔviawo kple mía nɔvi amegbetɔwo siwo ʋu woƒe asiwo be woawɔ kpe ɖe nuna hiãtɔwo. Ame siwo wɔ anyi na wo nɔvi amegbetɔwo ɖɔ ŋku wo dzi. Eye kpe ɖe nu kake woate ŋu awɔ la, gado kpui o. Kpe ɖe wo nu la o. Fofo. Ebe le ŋkeke si ɖaɖo la, mena drɔ ʋɔnu amegbetɔwo katã. Woakpɔ nublanuikpɔkpɔ tso gbɔwò. Eye mía katã bia adze hena agbemavɔ ƒe nugbe si nèdo. Fofo. Sie ɖaɖo ŋku hiãtɔwo dzi. Ame siwo ame aɖeke meli akpɔ wo ta le amewo dome o. Eɖe mía ŋuti be míagabu mɔkpɔkpɔ le agbe sia me o. Na woato eme be Mawu le mía si. Eye ame si kpɔa míata asia yi. Enye wò lɔlɔ̃nu la. Iɖe kuku. Mía katã míata kple míaƒe aƒea ta.
Le míadzɔ abe míenye Mawu le míasi le míaƒe agbo akpe geɖe le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit. Bina lolo mavo sicu nya fufu mau la go le jipo. Man veve kple de kpakple yo sicu nya apoto Yesu Kristo gbɔ. Akple gbɔgbɔ kue la ƒe ametakpɔkpɔ nenɔ míaƒe dziwo me tegbetegbe. Amen. Wow.
Thanks
naaalala ang iyong pagmamahal. Utang sa'yo ang bawat sandali, sa bawat araw-araw na nananatili pang may pag-asa sa buhay. Aawitin kong lagi ang iyong kapurihan, habang buhay na ika'y paglilingkuran. Ang awit ng pagpupuri sa'yo may inaalay, mula sa puso kong sa'yo'y nagmamahal. Ang buhay kong sa'yo'y hirap, sa'yo'y laging ilalaan. Pagkakasangkapan sa'yong kadakilaan. Di man sapat ang aking tangkilik na iganti sa iyong mga kagandahang loob na di masasayo. Aawitin kong lagi ang iyong kapurihan, habang buhay na ika'y paglilingkuran. Ang awit ng pagpupuri sa'yo ang may inaalay, mula sa puso kong sa'yo'y nagmamahal. Ang buhay kong sa'yo'y hiram, sa'yo'y laging ilalaan. Pagkakasangkapan sa'yong kadakilaan. Tanggapin mo sa langit, yaring nakayanan, ng pupuri kong tinig, iyong pagdamutan. Ang awit ng pagpupuri sa'yo ang may inaalay,
kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Hayakap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang suliranin malulunasan, dalangin nawa'y kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-aasang
sa pagtanda, lubos ko nang malalaman, bagay na nung ako'y bata, hiwaga ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana, sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso ay isasama. Tukoy di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana, sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana, sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Ay sasama. Makakapiling
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kaibigan, mga kababayan, sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, kami pong mga nilikha mong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sama-samang dumudulog upang magpasalamat, humiling at makiusap. Salamat po, Ama, sa muli ay pagtatawid mo sa amin sa nakalipas na ilang sandali ng aming mga paggawa. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin sa maraming panganib. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong awa, ng iyong pag-ibig. Ama, hinihiling po namin sa iyo na sana ang bawat sandali na ipinahihiram mo sa amin ay magugol namin sa pagsunod sa iyong kalooban. Sana po lagi naming magamit ang aming lakas, ang aming buhay sa paggawa ng iyong kautusan. Nakikiusap kami, Ama, na sana maawa ka po sa aming lahi, sa sangkatauhan. May mga nakahilig sa kalayawan, may mga nakabuyo sa kasamaan. Sana maawa ka po sa mga nagugulumihanan, sa mga may katanungan ay masagot ang kanilang mga katanungan, sa mga napapagod sa paggawa ng kasalanan ay makasumpong ng kapahingahan. Sana po, Panginoon, samahan mo ang bawat isa sa amin sa kasalukuyang kalagayan, panganib na aming nararanasan. Patuloy pa rin po ang pagkalat ng salot. May mga dinadapuan pa rin ang karamdaman. May mga nasa pagamutan. May mga nasa isolation area. May mga sambahayan na nagkakahiwalay bunga ng lockdown. Bunga ng restriksyon na ipinatutupad ng mga pamahalaan. Magpagaling ka po, Ama, ng mga may karamdaman. Pagpalain mo po ang mga nagkakawang gawa, alang-alang sa makatulong sa aming mga kapwa. Tulungan mo po ang mga dalubhasa, ang mga manggagamot, ang bawat kawani
na nagpapakasangkapan upang makatulong, upang masugpo, mapigil ang pagkalat ng salot. Tulungan mo po ang mga namumuno sa bawat pamayanan. Tulungan mo silang makagawa ng maayos na desisyon, makapaglapat ng maayos na solusyon sa suliraning aming nararanasan. Magamit ang kanilang kapangyarihan sa pagtulong sa kanilang mga mamamayan. Ama, sana po ang nangyayari sa aming kapaligiran ay magbukas sa aming mga kalooban na ang buhay sa lupa ay hindi mahaba. Bago mapikit ang aming mga mata, sana matuto kaming pagbalik sa aming lumikha. Maipaglingkod ang buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maawa ka po sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga magulang. Maawa ka sa aming lahat na iyong mga nilikha na umaasa sa iyong tulong, sa iyong awa. Sana, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Sana po ay lagi kaming papasailalim ng iyong awa, ng iyong pagkupkup, ng paglingap ng iyong makapangyarihang palad. Ama, ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, sa mga kasalanan nagagawa ng bawat isa sa amin. Ito po marahil ang dahilan kung bakit nakakaranas ang sanlibutan ng sari-saring panganib at salot. Ikaw po ang inaasahan namin makatutulong sa amin. Bahala ka na sa amin naman. Salamat po ng maraming salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ngayon tanggapin natin ang pag-ibig at pasbas ng amang makapangyarihan sa lahat, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo at ang patuloy na paggabay at pakikilakad ng banal na Espiritu ang mamalagi naman sa ating mga puso, lalo higit sa ating mga anak, magpakailan, kailan pa man. Amen.